Ababingelela abafundisi ngegama likaJesu. Amen. Abafowethu nosisi Sunday school. Amen. Siyabonga kuJesu namhlanje ke sihlangene bazalwane enkonzweni yango lesithathu. Sifuna ubuso bukaNkulunkulu sithuka lomzimba. Ngomazi ukudla bazalwane izinto eziningi spiritually ziyenzeka. Amen. Ngoba umzimba uyafa. Amen. Umuntu omdala uyafa, nezifo ziyafa, inkinga ziyafa, umcabango uyafa. Ubuwena nje buyaphela nje uma ufastile. Amen. Amandla kamoya engcwele kuba yiwo awuparethayo kuwo lo mzimba. Amen. Ngoba amazilo ukudla siqhumene noNkulunkulu. Amen. Siyasondela kuye naye esondele lithi. Amen. Asigcwalise uNkulunkulu ngamandla. Amen. Sazila konke nezingane zonke sazila. Amen. Sifuna uNkulunkulu ukuze lamandla agcwale kithi ngaphakathi. Amen. Ngoba ngaphandle kokuzila ukudla bazana inyama ithi. Jesus. Ukungahlambuluka Amen. noma ungafakaza ushumayele khule kakhulu kodwa uma ungayifaki inkonzo le Amen. yokuzila ukudla uzohlezi uhlambuluka every day. Ngoba inyama iyavuka Amen. ikhanukele kakhulu izolo. Kodwa uma uhlambuluka bese uzila lokudla uyibulala kakhulu. Bese umqondo lapho ba fresh. Umqondo ulungisiseke. Amen. Ngoba uzile ukudla ikona unamandla ukuthi uba kakhulu umzimba. Lethu uSathane evele waletha izinto eziningi ukuthi manje abantu bahlale emaphilisini khona bengeke bakwazi ukuzila ukudla. Amen. Khona bazo entertain isoul kakhulu. Lento nje leyo ungayibona nawe mhlawumbe ungayitesta mhlawumbe ukuthi uma wahlala nje iviki nje ungazili. Amen. Bese uyicheck imicabango yakho. Ucheck lokho njalo attitude yakho ukuthi ima kanjani. Yabona manje nje ungazili ukudla uzozwa nawe ukuthi abona manje ungathi isolo uyasentertain. Uyasentertain ubona ukuthi manje akubi lula kakhulu ukuthi uwenze into zaNkulunkulu uma Amen. uzile ukudla kubalekele umzimba. Let's why abazali abaningi abangaphandle bashumela kuthiwa uJesu kade azile ukudla. Kwazi le 40 days asikho isidingo sokuthi zile ukudla. Isona basedlayo. Ngoba le nyama ayibulala. Amen. Kanti inyama zile ukudla sayibulala. Sayilethela esiphambanweni. Amen. Let's why uzile ukudla mase abazalwane kumele sikuthande. Amen. Uzile ukudla kuyasiza kakhulu bazalwane. Amen. Uwenza nama spiritual senses abe active. Amen. Ayithi bona ama senses bayabala udokotela ethi u5 kodwa khona nama spiritual senses. All senses those are spiritual. Jesus. So mangazile ukudla ama senses are spiritual ayafa. Amen. Kodwa amazile ukudla ama senses are spiritual yakhona ukuthi abe strong yakhona ukuzwa nemoya engcwele masikhona. Amen. Uza kule moya engcolile ke la. Uyakhona ukuzwa nomuntu mayikhuluma nawe uthi lo muntu lo khona umoya okhona kuye. Amen. Uyakhona noma uma ulala uphuphe izinto za spiritual. Ubone izinto za spiritual. Ubone nezinto ezizokwenzeka in future because of the spiritual senses zakho is active. Amen. Avulekile. Amen. So manje Sathane eshaya le nkonzo leyo ukuthi ama spiritual senses etangavuleki. Jesus. Ukuthi lihlale safuna ukuzila ukudla. Then the spirits ziyablockeka. Amen. Ziyavaleka izinto eziningi. Amen. Kodwa nje masizile ukudla hayi uNkulunkulu ama spiritual senses yawavula. Amen. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu ke sizovula nje izinkulunkulu lapha kuPetru wesibili. Sizokhuluma about ukekhaya ezulwini bazalwane ukuthi uNkulunkulu bazalwane ngoba esithethele insindiso. Abaningi abazalwane bajwayele ukuthi ayi mase bebona uma kuthiwa ivangeli uhlwana nezinto eziningi bathi ayi uNkulunkulu bengafuna lezulu lakhe. Amen. Hayi ngempela imithetho ibe nzima kube nzima kangaka. Kanti uNkulunkulu ngoba esiletha insindiso usulethe namandla ekhona ukuthi sizophila ubungcwele sesongena ekhaya ezulwini. uNkulunkulu uphelisile yonke into abantu emhlabeni abazali esizoyidinga ukuyesongena ekhaya ezulwini. Inkinga iba kithi. Amen. Uthi lamanje thina sabalijecta. Aswafundi swamukela ngene kithi asibambe ukuthi siphile the way uNkulunkulu afuna khona sabalijecta. Amen.
kodwa uNkulunkulu yena useyiqede kudala indaba ukuthi umuntu nje uzafe ekhaya ezulwini usebeke yonke into azoyidinga umuntu anithile azongena ekhaya ezulwini. Into nje ifike isilimaze masifike ekholweni nansi umqondo. Umqondo bayinkinga kakhulu. That's why lithi iBhayibheli labaSaroma chapter 12 lo mqondo kumele uguqulwe uwenziwe ube musha. Ngoba izinto zaNkulunkulu ngiyakhona ukuzamukela uma ufuse nomqondo lo wale eGibhithe. La ikholeni ngesikhole leyo mpilo mina ngifundile kakhulu bazalwane. Into nje uNkulunkulu ayiphuthuma kimi ayiqeda ngokubiza uNkulunkulu. Kwakushiwo impela prosperity la ngaphenduka khona. Kodwa manje uNkulunkulu wangenza ukuthi ake ngikhohle ma prosperity. Ake ngizama ukuthi ngimfune yena lo mqondo uziguqule imicabango yami ngifuna ukufunda iBhayibheli ngikhule ngicabanga into zaNkulunkulu la ngihamba khona ngidumisa uNkulunkulu lo mqondo waloguqulwa. Waguqula lo mqondo ngaqala manje ngakhula spiritual ngaqala manje lezi izono ebengizana zazokhona ngiyaguqa ngiyakhula imicabango ngemihlala ibela engithi uNkulunkulu kuningi kuvuka inkaluko ngisandokhona ubona ijayi ngize ngithi hayibo kwenzakalani kanti no kulwembuso u2 qeda phuma eGibhithe manje kwelungu uhamba kule ndlela le ye process usindiswe fanele ukuthi kuze ife lento yasezweni le nemicabango besina sinakholwa kumele simfune uNkulunkulu sifunde izwi sifunde nethembiso zake sikhuleke kuye. Kodwa namhlanje into ekhona enkonzweni abafundisi abazathi umqondo wabo kumele uguqulwe kunani bafuna ukufaka izinto zebusiso umqondo ungcolile umqondo ungenawo amandla kaNkulunkulu umuntu engenamandla benza ukuthi abantu bagijimele entweni ephathekayo kunokuthi benze into uNkulunkulu amthumela yona uJesu emhlabeni. Into uNkulunkulu amthumela uJesu ukuthi sisindise kusongena ekhaya ezulwini. The rest ezinye izinto semhlabeni into ezinezelwayo. Kodwa ipriority ukuthi kumele simthole umoya ingcwele. And umoya ingcwele ngazangena emqondweni uma umqondo usagcwele izinto eziningi zasemhlabeni. Ngeke ngazangena umoya ingcwele kithi uma umqondo wethu usagcwele ucabanga into zasemhlabeni kakhulu kunezinto zikaNkulunkulu. Ngoba manje uthi mayengena umoya ingcwele uzovela phuma esemthama dawo masinaphuma kuhamba ngoba uzofika afike emqondweni wakhe abodwa umqondo walomuntu awukho kuNkulunkulu awukho kumfunele yena. Amen. Usahambelele into nasemhlabeni. So that's why uSathane elezilezi intumo nezingazigcwele ngaphandle la shimele prosperity ngoba akafuni umqondo wabantu ufuna umoya engcwele. Awufuni ukuthi umqondo wabantu babele ekutheni ufunde izwi ufuna uNkulunkulu ngoba akafuni umuntu ozongena umoya engcwele. Ufuna abantu bahlala nje bengenamoya ingcwele bathi balinde uJesu khona ukufika uJesu bazosala ngoba washo wathi uJesu usho bathi chapter 8 ongenawo umoya kaNkulunkulu akasuye wakhe. So manje yileyo muntu esibhekene nawe ekholweni into mele silwele each and every day ukuthi imicabango yethu bazalwane fanele ithokozise uNkulunkulu njalo. Yazi manje wayibamba lento le ukuthi umcabango wakho uhlezi njalo ucabanga into zaNkulunkulu uthi noma sekufika imicabango ephambi leseceleni uvela ubona awusajane lo. Awu entertain nje lo mcabango osufika ku uyabona ukuthi lo uzongikhipha endleleni ebheke ekhaya ezini ufuna ungikhipha kule narrow way. Ufuna ungifaka kwendlela ebanzi leyo mcingo ufuna ungikhipha kuyo. Amen. Yabona nje masala umqondo wami lohlezi nje kunjalo nje mase ngibona iqhamuka into esetheleni semthando ukuthi hayi wafaka Satan ke le ifuna la kimi angaentertain lo kulethe emqondo suka hlale noyinto into zaNkulunkulu noma sahamba semolo kuphi umqondo wami nje isanga ngiyadumisa noma ngizidlangezwi noma ngiyacabanga ukuthi hey kumele ngishumeze abantu laba yazi abantu abambekile bona imiqondo wami nje uhlezi nje ngifuna ngathi nginomphethiza lo ukuthi uhlezi umqondo wami unjalo noma ngiyolala ngilala kamnandi hayi ukuthi ngihluphayo nje baphushwe ngoba umqondo during the day uhlele into yenza kukhulu wathi umqondo basontshenza ukuthi amcabe ngemini mahambe olala uzofika ngoba vele uhambe olala into zawo beyixelele kuwe nawe wa entertainer wabamba mawusulala awutholi mandla kaNkulunkulu uyokhona ukukhula nalobo bazodestroy bashaya. Into ebalekile masikholwa ukuthi umqondo wethu each and every day noma thiwa senza into that's why basekholwa chapter 3 usho la kusho verse 17 konke sikwenza ngaba umsebenzi noma kungenza masikwenze egameni lenkosi uJesu Kristu.
awusho ukuthi uJesu Kristu ungulizwi manje konke esifanele ukuthi uyasebenza akudlale izwi kuwe noma kube khona udumisa kube loNkulunkulu enhlizweni amadimoni awasondeli kuma unjalo ngoba umqondo uhlezi usentweni zaNkulunkulu. That's why zonke lezi intshumayelo sabantu ekufocuseni kuNkulunkulu bebabelele into lezi zasemhlabeni nesi-entertain umzimba nevusa ingane singabazi nasi entertain ngoba zizoshaya amandla kaNkulunkulu kithi zomxosha umoya ingcwele kithi. So into engifuna sifunde namhlanje ukuthi uNkulunkulu akekho loyedwa umuntu masifa lomhlaba wakhetha ungena ekhaya izwilo ukuthi uzozilandela ngasamthini athi mina ngikhonanga nkosuphila ubungcwele ngoba nabo okungibambile. Uzosho ukuthi amandla ngithi bekhona mina ngwamisile uthi ucele kiba amandla uzonqoba lesimo lesi wena ufe kanjani lesimo sikubambile naba sibambe lesi simo lesi bakhululekile wena ngoba unjani uzosiphendulela uthini ayikho lento uzosilandela ngoba uNkulunkulu uzame ngayo yonke indlela ethiwa masikhola silisiwe athi asingafuni isikhathaze ngalutho akafuni isikhathaze ngalutho uNkulunkulu ngoba ufuna ukuthi masikhola simfune yena ukuze amandla akho uNkulunkulu ahlale kithi ngaphakathi. Amen. Asibuse usuku nosuku asiqinise bese yasikhulula uJesu asikhulise spiritual. Once wasaqala saqala enkathazweni sabe ukuthi ngizoyenza kanjani lento ngifuna ukuthi sesiyaqala sesiyaphuma kuNkulunkulu sisawushila. Sesohamba uhlamba wethu lapho useyaqhela uyasibuka nje uzohamba ubharathi ushaye ulimala uzudele ube ngesikhathi sokuhola kubondawo ngidlale ngesikhathi bantu habe ngathoba nje ngoba esimazasa abazani sijahela izinto kakhulu engabe sijahela into zaNkulunkulu masinyana. Into efunakala masikhola sesindisiwe ukuthi sibe nokwazi ukuthi uNkulunkulu into ayifuna kithi ukuthi sifune yena umqondo wethu lo uhlezi ucabanga izinto zakhe each and every day njengoAdam noEva njalo uhlezi ubekisa kanjalo ngoAdam noEva uAdam noEva bebengangena esoneni babehlezi beconnected noNkulunkulu nantambama uNkulunkulu ehlaye kubohlala nabo benenjabulo behamba nje nqulu bengabazi nokuthi banqula bagqokile ngoba inkazimulo kaNkulunkulu abayembuzile benokuthula babe connected noNkulunkulu umcabango wabo umqondo wabo ohlezi focus kuNkulunkulu nje umnandi bedumisa kumnandi kunje kodwa le day belele into etshalo uSathane enqondweni uEva waqala iconnection noNkulunkulu akhatheka off waseqala into zemhlabeni ke manje wasesibhena sihlelo uSathane sekhulumile ukuthi ngempela nomuthi lo uzonginika ukuhlala ake nguthathe ngudle ngoba iconnection kuye noNkulunkulu besikhatheke off ngoba ulalela isithu uSathane singene yokweni. Lento siyenza nathi namhlanje siyeka ukulalela into zaNkulunkulu xa isithu sinyeze endlebeni zethu sikhuluma yonke into engasile benza sayithobela sayilalela iconnection noNkulunkulu besikhatheke off. Singamukile ke lapho noNkulunkulu kodwa mase noma ifike lo mcala ukuthi hayi le ngasathana awunakuzidla kanti lezinto zengaluthi ayisuke yini uqhubeke ufocus ufuna uNkulunkulu udumise endleleni lapho ufunda iBhayibheli. Amen. Mina ngikhulisa kakhulu leyo nto mangabe ngiyeza bathi ngisesemsebenzini sikhatha ama-alumina lapha ngomshini omkhulu ngikhatha ngawo lapha kodwa still ngidumisa uNkulunkulu ife nama ephone izindla ngeza uNkulunkulu angihlezi nginepresence kaNkulunkulu nje kumnandi and angikhula fast. That's why masikhola silisiwe umqondo wethu awuhlezi njalo ufocus kuNkulunkulu bese siyibona impilo izoba njani. Once saqala imqondo every day wafocus kuNkulunkulu wacabanga uNkulunkulu uzobe sesinakekela uNkulunkulu. Amen. Uzobe sesondla uNkulunkulu. Uzobe sesinika lokhu ofisa inhliziyo yethu ngoba esho lapha kuMahubo 37:5 uthi masisithokoze ngoJehova ikhona ezosinika lokhu ofisa inhliziyo yethu. Simple ukuthi nje umqondo uhlezi ufocus entweni zaNkulunkulu. Kama yena sidumise yena ishe nemthe kusemsebenzi noma nosemsebenzini somsebenzi noNkulunkulu then usibona ukuthi siyamthanda asikhulise abese esondla asindele ukuthi uma ukhuleka manje uNkulunkulu aphendule manje mawukhuleka something about lento inkulu uzokulindisa ukuthi ngizokulindisa lento ulizwe izwi lakhe likhuluma nawe ngeke uzulizwe izwi kaNkulunkulu khona amanye ama voices owanakekelayo wa entertainer uzoba nzima ukuzwa iziNkulunkulu. Izwi laNkulunkulu nje lisimple
uyakhuluma nathi inkinga abanye bethu asikhona ukumuza ngoba le lehlezi entertain ezinkulu angafuni zisiblockile indlebe zikamoya. So masikhona sindisiwe. Mangabikho neyodwa into esemhlabeni ezosenda isikhulu kuJesu. Wani sangihleze ngisho wani sangena ekukholweni akusekho ukubuyela emuva. Ukubuyela emuva ukuthi usikolahla esikogweni straight. La uNkulunkulu usinikile amanga ukuthi kumele siyongena ekhaya ezulwini. Yonke nokuthi umngcele uyakuhlula ukuphila mawukhala kuyocela uNkulunkulu ngiyahluleka mina la. Angikhona ugcina lelizwi lakho leli ngiyahluleka mawukhona mawukhala kuye uyakunika amandla. Ngoba khona ake sifunde kuPetro wesibili chapter 3. Ezisithanda sibongele izwi. Mari egameni likaJesu Kristu sinazalwa ngesikhathi nilonda wonke ekutsheni siyacela ukuthi uJesu sivule izindebe zikamoya kwesikhathi nezizwe zikamoya sazoza izwi lakho nimandla onke sacela ukhulume nempilo yethu Nkosi Jesu ngayenza yakho Nkosi Jesu uyigcobe ngenkazimulo yakho nimandla esingaboni wena kepha sibone wena usisala siqondisa Nkosi Jesu nikeza amandla ukukhuluma inhliziyo yakho nangalesikhathi egameni likaNkulunkulu Jesu Kristu sinazalwa siqofile yonke imimoya Nkosi Jesu ezophazamisa izwi lakho manje kusibekhala Jesu Kristu. Amen. Sithi hloko amakhola makhuthalele umsebenzi wokukhola. Yile nto thina masikhola sesisindisiwe kumele siyenze. Ukhuthalela umsebenzi wokukhola. Awukho omunye umsebenzi lethi iBhayibheli masikhuthalele. Masikhuthalele umsebenzi wokukholwa. Masikhuthalele umsebenzi wokukholwa. Yilapho sizokhula khona spiritual. Yilapho khona sizohamba noNkulunkulu. Masingakhuthalele umsebenzi wokukholwa siyafa spiritual. Sesikhuthalela umsebenzi wani wenyama. That's why bazalwane ukuthi la emhlabeni mawumzalwane akufanele kakhulu wazi into zakhulu zasemhlabeni kodwa mase kuthiwa sekukhulu ngendaba yezwi leBhayibheli awazi nix. Awazi verse. Awazi indumiso. Akukho lutho nje kaNkulunkulu la kodwa uthi nawe uhamba ngendlela ekhaya ezulwini. Bazalwane ayikho ayinjalo. Ngeke uzuye ekhaya ezulwini la khona ubungcwele kodwa into zasekhaya ezulwini ungekho nazo kuzekho kuwe. Ungasifuni. That's why into ezosiza masikhola uNkulunkulu ubebhalele lizwi lelo ukuthi masikhuthalele umsebenzi wokukholwa. Umsebenzi wokukholwa sikhuthalela each and every day. Umzimba nenyama vele uyaphikisana nento zokukholwa kodwa okwethu kuphoqa ukuthi senze lokho into noNkulunkulu. That's why uNkulunkulu wamtshela noJoshua into ejulile efihlakele ukuthi le ncwadi yomthetho mayingasuki kuwe zidla ngayo imini nobusuku ukuze uqaphele ugcina wonke umnyalo khona. Yabona uNkulunkulu wamtshela into ejulile lena singayinasi ngabaza ukuthi lo mthetho indumiso umthetho kaNkulunkulu le Bhayibheli manje zidla ngayo into zaNkulunkulu imini nobusuku. Usizokwazi uqaphela ukumesaba uNkulunkulu sigcine imiyalo yakhe kube luluphilo obungcwele ngoba umqondo wethu uzohlezi njalo. Uhlezi njalo lokhuthalela into zaNkulunkulu zidla ngawo lapho kamandla kaNkulunkulu ayenza athi. Uthi verse 3 njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Into ke lelizwi lakhuluma lazisho ukuthi njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu usinikile bazalwane konke okuqondene nokuphila kwethu kulomhlaba manje sikhona sisindisiwe amandla akhe akhona usinikile yonke into esizoyidinga endleleni yokukholwa. Kuphela lamandla masiqala si-entertain into zaSathane awasebenzi. That's why bezokhuleka bazi siyakhuleka asiphendula ngoba sinjani is because of umqondo wethu urejecta amandla kaNkulunkulu. Ngoba sihlezi sicabanga izinto eziphambukile noNkulunkulu. That's why manje siqaphele umqondo uguqulwe ngokwempela ukuze lamandla obuNkulunkulu angaphazamiseki ngalutho. Usinikile oqondene nokuphila kwethu nokumesaba futhi uNkulunkulu phakathi. Ngeke uthi wabona masaba uNkulunkulu usukuphila ubungcwele. Uthi yangisile lesisono ngoba mina ngisaba uNkulunkulu. Hayi namhla ngishayekile ngicabanga kanje ngenza ukuthi ngonile ake ngigijime nohlambuluka.
Ingoba amandla akwenza lo ukuthi uhambe ohlaba uzibona ngonile la kodwa lamandla uma ngekho kuwe awudli isono ungahlambuluka uhlale nje esonweni. Uhlambuluka nje usebenza ngoba lamandla awasebenzi ukuthi ke umesaba uNkulunkulu. But lamandla mayekhona kithi bazalwane ayasenza ukuthi simesabe uNkulunkulu. Makhona isono sidlala sibule ukuthi uyocela amandla uNkulunkulu amandla kuNkulunkulu ngicela ungiphe wona ngiyahlulela la angikhona uphila ubungcwele ngicela ungisize umqondo manje unguguqule manje ngisabe ngifune wena ifocus sami beku kusuku nosuke ngijabule ngifune into zakho ngoba once wathola lamandla ngeke uzentethe njengoba egcwele ngaphandle noba ngakho babona bejabula benza labantu emhlabeni benza yonke inkulumo abangayifuni bejabula beshaye yonke lento yasezweni kodwa wena umuna lamandla uvela ube nokuthula ube nejabulo enkulu awubhoreki uma lamandla ekhona kuwe ngaphakathi ngoba ayakubamba ukuthi umazi uNkulunkulu ayakubamba ukuthi umfune uNkulunkulu once waqala ekholweni wangabe waphela appetite okuzela ukudla nokukhuleka nohlambuluko nokufunda iBhayibheli is because lamandla aseshayekile kuwe. Manje uyawacela ukuthi uNkulunkulu ngicela ungixwayise ukuthi nansi appetite lokufuna nokwenza umsebenzi sekuphelile kimi. Nali iBhayibheli selangibhora manje. Na umkhuleko manje usuyangibhora. Asavumi lutho is because lamandla aseshayile uSathane washayile owadraina. Fanele wafuna futhi uNkulunkulu aphe futhi akugcwalise ngawe. Ngokusinikile bazalwane. Athi nje esiphi ngokumazini owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe nokuthi simazi yena inkosi uJesu osibizile ngenkazimulo nangobuhle bakhe simqonde nje futhi simazi uma sinabazalwane sinalamandla lakha azosela simazi uJesu kakhulu ukuthi Israel sihle sigcina kithi ngaphakathi ethi esiphiwe ngakho izithembiso ezigugu nezikhulukazi ukuze ngazo sibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Isho njalo iBhayibheli yabona lamandla uNkulunkulu sithola ngawo siphiwa ngawo izithembiso ezigugu ezinkulukazi asenza lamandla hlanganyele futhi ebuNkulunkulwini uthi sikhuluma izinto zenzeke njengoNkulunkulu simfuze kodwa lamandla bengasekho kithi angeke lesikhona ucommand izinto zenze ngoba lamandla awekho sowadlenile uSathane mase wacela uNkulunkulu aphinde futhi asigcwalise ngawo ukuze kwenzeke izinto ukuze abantu baphile ngathi ukuze abantu basindiswe ngathi shumela abantu baphenduke abantu baphenduke bambone uNkulunkulu kithi is because of ilamandla mayekho lamandla umzalwane wenza isono uze khala abantu abangakholwa uthi hayi ukhona makunje ngolo singakholwa is because lo umzalwane usole lamandla akathola ukufundisa ukuthi khona amandla omele uwathole mawukholwa usisiwe lahla yonke into uNkulunkulu angayifuni umqondo wakho bese ucabanga into zaNkulunkulu ukuze lamandla ahlale kuwe ngaphakathi. Lithi kanje la kodwa into emele siyenze libalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Manje sibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko ngoba lo kubhubha kwasezweni ngezinkanuko egcwele emhlabeni zibulala lamandla zawakhipha kithi. Amen. Zawadraina zawasusa ngethiwa masikhola sinisiwe mele sibaleke ukuthi yonke imicabango ezofika kithi yonke into abantu abazoyikhuluma nabantu abafuna usenzisa yona ezoshaya amandla ezinkanuko yasemhlabeni mele singayenzi sibalekele ngoba sibona ukuthi lamandla azoshaya kithi kodwa into esiyenza sibesaba abantu hayi bazothini Nkosi yami ngasakhuluma kodwa uyayenza bayahleba labantu bazothi mase ngithula mina Nkosi yami awuboni ngani lamandla uzowashaya uSathane manje umoya ingcwele ngempela lamandla otholile awukhulumi njalo uba nokuthula lokumemeza ukhuluma into ezingakhulu ukuthi ezingamanga nomuntu ongaphakathi uma khona lamandla kuwe ngaphakathi akubamba akunika self control uthi khuluma kakhulu into zikamoya. Athi verse 5 sibalele inkalo zasemhlabeni kanjani ngalokho ke nengezela inkuthalo yonke
yabona ukuze sibayele lezinkalo zokuma basibhalela semhlabeni kumele sengezele inkuthalo yonke bazalwane sikhuthale into zaNkulunkulu masesamba sokukholwa ulamandla ezohlala kithi kumele sikhuthalele njalo kakhulu into zokukholwa sikhuthele sifa kakhulu inkuthalo ngathi hayi mina ngizolalela nje ngihuqa ubuthongo ngeke kumele sikhuthele ukuvuka ebusuku sikhuleke sikhuthele ukukhuleka during the day sikhuthele ukufunda izwi into zikamo sikhuthele ukuze lamandla azohlezi egcwele njalo ngikhumbula ngesikhathi ngangizile ukudla lapho kakhulu uNkulunkulu bothi wangigcwalisile ngicela amandla koshumayela ngoba mafuna ukoshumayela ngithola ngiyakhuleka ngizile ukudla ngicela amandla mase watholela lamandla lakha uNkulunkulu wasengikhombisa idanger ebese mina ngithengi ngithi mele phambili ukuyoyenza evele washaya lamandla kakhulu ngathi mangikhuleka manje lengakithi ke singalabo abantu abajayele uCovid imaziwathi izindlu ethi zoda uCovid ukhale zona ngathi mangiqeda ukukhuleka ngithole lamandla semele ukuthi amandla oshumela kuba khona umsebenzi kumele uwenze lapha ekhaya ngasibona ephushweni ngiphethe isitili ngihamba naso ngisebenza la ekhaya ngihamba nesitili ngosibeka lapha base ngivele ngizizwe ebukhalayo kakhulu ngikhuluma nami ngesuspect isitili nje ithi lamandla ngiyanika kodwa manje ngiwachithela enkanukweni zenu emsebenzini nini uqala ukuthi unowenza umsebenzi wami ngazibona ephusheni ngikhala ngavela ngaguqa phansi silahla phansi ngabona ngihlengezela inyembezi kakhulu ngikhala ngavela ngaphaphama ase ngimbuza ukuthi hayi uNkulunkulu ichaza ukuthini bo mina ngasebenza manje ekhaya athi no ayi mase ngicela amandla sengitholile angihambe niwakhipha nosebenza Amen. bese ngiyabuya ngizokwenza umsebenzi ekhaya ngoba ngiqale ngomsebenzi ekhaya ngivele ngikhathala ngithi mase kumele ngiyoshumayela ngikhathela ngengisakhona uhambe uyoshumayela sengisebenze kakhulu ngcono ngihlale phansi nginayo uyoshumayela ngihlale kanjalo ke bekanetha ngokuthi ngisubuhlungu uNkulunkulu mase ngikhomisana lo phupho lelo that's why mase sikhona sinisiwe mina senekele kakhulu inkuthalo yonke ngoba le time sikhuleka silukudla sivele sikhuleka uyasigcwalisa ngalamandla ukuthi each and every day bazalwane lamandla siwathola each and every day wonke umzana okhola usindisiwe lamandla before uvuke ekuseni uyagcwalisa ukukhululela akunike lamandla ukuthi during the day uhambe ngalamandla lakho uzovikeleke kuzo zonke izinkalo yonke into lento uzothola amandla kodwa wavuka wakhuleka wathi qeda kudla nje ashaye wonke lamandla hamba lethu kumele sikhuleke ukuba sivikele kuyonke into lethu athi simazise lendlela zethu zonke ukuze aqonde simkhondo yethu ukuze lamandla langa mayisinika usuku nosuku angashayeki ngoba siyawathola usuku nosuku mina ngiyakuzwa lonto leyo so nosuku uvuke nje unenjabulo uvuke nje unokuthula uzaya amandla khona amandla khona impela phakathi ngiwenze uthi amanje ngibe nokuthula kamnandi usuku lonke mayisana ukutshala something ngivele ngibona sephethayo lo usathi hello uzongilinga suka angifuni uku-entertain lento ofuna ukutshala kimi is because of lamandla laka mayikhona kimi ngiyanekela ukuthi ngikhuthale ukuthi ngikhuleke ukuze ahlale kodwa wangitshela enye into uNkulunkulu ukuthi lamandla laka mayenginika fanele ukuthi ngabe ngiyoshumayela ngoba ngashumayela aphinde kupoison kimi abese bulala mina wathi uqala ubona ekhola ukuthi angisidli sifana ngizela ukuthi kodwa manje ngiyakhuleka ngiyazela nangu ngiphendla appetite manje into zankulu is because lamandla uNkulunkulu yakunika kodwa manje awakhiphi akhishwa ngendlela eziningi ukuthi ukhulekela abantu ukhuleke ukwenza umsebenzi enkulu noma uthi speak uhambe ushumayela nje ushumayeza abantu lo uwakhipha lamandla the more wakhipha the more uNkulunkulu ephinde futhi afaka amanye futhi amandla kuwe uthi ugcwala ungaphela amandla uhlezi ukhulu kodwa mazoba abazali abangenzi lutho nje abahlali bebhizi into zasemhlabeni into zakusibone nje hayi lamandla nanka azongishiya kithi ngaphakathi uthi isikhalazo azonibaza thina lithi maqhubeka sinekele ukukhuthala inkuthalo yonke lelekele ubuhle ekukholweni nobuhle ekukholweni sibe ngabazali abanobuhle ekukholweni hayi abazali abanobubi abahlezi bekhuba abanye abazalwane mina sibe ngabazali abangashintshi iface sihlezi sineface yodwa sijabule kumnandi silethe ubuhle abantu nabangakholwa bakubona ubuhle bukaNkulunkulu kithi baze bamdumisa ukuthi uNkulunkulu alabazali nabantu uyaphila
uyabona manje abantu abanakhona bekhuluma ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe uyaphila yezwi liyahlokonywa uyajatshula kakhulu into ezokwenza ukuthi abantu bamncomkhulu ukuthi wena hlala ebuhleni hayi ebubini letha umqondo wethu uhlezi ucabanga into ezinhle zikaNkulunkulu ukuze ungangeni kumele sihleze njalo senze nje ukuze sizokwazi amandla ahlale kithi abe sesikhulula asikhulise kakhulu la kuthiwa siyakulekele ubuhle ekukholweni ubuhle senze into enhle ngaso isikhathi sibe ngabantu labazinakelayo nenkambo ethi ibe yinhle hayi uthi nenkambo ethi ikhona lekhona ngaphathi umuntu aqolomi kanjani ububi bonke lokho thina sindla into enhle ubuhle bonke ekholweni buningi ubuhle okukhona ekholweni nokusiza umunye umfana wakho nokumkhulekisa umzana basenkingeni nokwenza ziningi izinto ezinhle esizenza ekholweni nokunikela lo into ezizinhle omele siyilekele sizenze kakhulu ekholweni lithi maqhubeka nasebuhleni ukwazi yadinga ukuthi base sibenze ubuhle kahle bese siba nokwazi uthi senze kahle la sibe nokwazi ukwazi into zakho siqonde hayi ukwazi lokugcilela ngaphandle ukwazi okunye bazokufundisa izinto eziningi khona abanye abaFosi angazi ukuthi lo bethatha bezimfundisa kuthiwa uAmen ungena kangakho eBhayibhelini angazi ngawo 3000 kangakho washumela umuntu bese ethi leli zile ukuthi umsaba uNkulunkulu ukwesaba ungena kuvele eBhayibhelini angazi lo kwazi akusizi ngalutho awusikhulisi ngalutho amusisizi ngalisi kwangafela abantu bezama befuna ungifana nawo kimi bephatha nencwadi omunye umzane esasikhoza naye losikhuleka naye ngimoda uyeza naye lo ngimfundisa ngimafundisa nje manje usefele nento leyo eseBible College ubuya namanje lana uzofuna ukufundisa uAmen ungena ngiyamthetha uNkulunkulu athi ngangivumeli le ngithathe akangivumeli ungifundise wena yabo lesizana manje awumtshela ikusiza abantu mosikhulumeni lento ifaka impakamo kungathi wazi kakhulu kanti uqamba mawe ufundile lento awukazi ubheke ukuthi usugelisa usukwesaba ukuthi uDokotela phela kwami ungena ngisho bethi ihamba isiqhambisa namanga ngoba usathana ufuna ungena ashaba abantwana bankulu kungcozi nesifundisa umoya ingcwele amezwi lakhe hayi lento lezi ekhulunywa ithi ukwazi ngesiko abaye bethi bekwamukele bese kuyabanjani yababhubhisi urathi nesibambele lelivangeli lesiphethe bazalwane uthi ngasekwazini ukuzithiba ezwa usuyazi uthi uNkulunkulu usunolulwa ukudliwa akafuni nalokafuni bese phela siyazithiba singabe sayoyenza leni uNkulunkulu angayifuni ngoba mama ngesithibe lamandla azoshayeka kithi amen masinokwazi uzosiza ukwazi ukuthi leli uNkulunkulu akayifuni ngoba leli masizoyenza izoshaya amandla mase sithola ukwazi bese siyazithiba futhi umusa ngezosilinga ngaleyo nto amen ukuze lamandla angashayeki kithi azohlezi ekhona njalo ukuzithiba nasekuzithibeni ukukhuthazela noma ungasavuma ulokhuthazela ukukhuleka bona musikhathi ukukhuleka kwasebusuku 12 unovukuza ukuthi hayi umzimba uyala awuvumi uyanqaba kodwa ngikhuthazele kunjani ayangibhaka ngomzimba lo indaba wesisikhathi ukuthi mhlawumbe ngihlaseleke kakhulu ubebe ngihlaseleke nje bengavumi ukuthi ngivele ngisukume kodwa manje uthi manje uthi umlomo aphuma voice ukuthi ngazama ukuthi ngivula la ngizobakhulisa abazali ngizothi noma nje voice angizwakali nje angizwakali lutho kodwa ngaphakathi ngizwe ukuthi Nkosi yami ubese uthe mina anginokhonoti uNkulunkulu wayi nkulu ngaloko bengisho ngisho lemphethe laphana ngiqhama into zaNkulunkulu ngikumnandi yini manje ngiyimeza nje hawu naku sengibotoza uNkulunkulu ungikhombisa imbono ungithatha ngisekhaya abazalwane ungithatha ngithatha ngenkonzweni ungikhombisa izinto eziningi angithi isikhathi ngikhombisa nawo abazalwane abantu hamba basiza laphana bakuhlela bathina badimoni ngisho lemphethe mina lapha kodwa manje ngicimezela ngilele ngizibona ngilapha ukuthi lamadimoni angena kanje enze ukuthi wena batshele benze ukuthi abantu abakwesikhathi yazaboshe nabelungu ngabafuqa besemotweni hamba uyangibona ukuthi hayi bahlala amadimoni ekhaya masifele bekhala uyabona ekhaya hawo ngiyaphe inqumbe engana namadimoni bathi hayi batshele benze ukuthi
ukuthi ngabatshelezi lokho environment ngavela semhlanga kuwe ngiphinda futhi ngihlale ngijabule ngikhonza uNkulunkulu lana 1 2 ngiciniso ngisunya ukuthiwa fast ngenye indlela ngizibone ukuthi sengenza umsebenzi waNkulunkulu khona ebushweni ngiphaphame lapho ngizwe ukuthi imnandi lento kodwa abantu ngabe ngakhona because why ngikula mina why ngivumela bengayenza ngithole yonke into enkulunkulu ayikwenza beza ngithola kodwa ngakhuthazela isithini noma kunjalo ngakhuthazela mina sikhuthazele ekholweni noma sebeye ekholweni behlukile le Christian asihlale kulo sikhuthazele ngaso isikhathi ukuze lamandla azohleze ekhona once aqala base sengafuna ukukhuthaza ekholweni lamandla akuNkulunkulu azoshaya ukuthi let's why abaningi bathi ukhola kunzima uyakhuleka kodwa awukhuleki is because of awukhuthazeli lamandla kuma waletha kuwe avelahambe semthango ngoba asikhuthazeli sabantwana baNkulunkulu imaqhubeka nasekhuthazeleni ukumesaba uNkulunkulu mase sikhuthazele ekholweni ukuthi senze le uNkulunkulu ayifunayo bese siyamesaba naye uNkulunkulu uthi ngomesaba ukuthi umese befuna usesenethi yenza ukuthi hayi ngeke ngiyenze lento uNkulunkulu uzothini njengoJosepha wangavuma ungaPotifar lale nawo nje akusale justice ngoba webana ukuthi usaba uNkulunkulu kodwa thina masibethela ioffer yakhe hayi asaba bese singene nje khona siyithathe sidle isono sabazalwane because of umesaba uNkulunkulu akukho kithi uthi nase kumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane yes mawumesaba uNkulunkulu thandane nabazalwane that's why uthi ubuso bakhe angashintshi mawukholwa lona uzomthanda lona umthanda sithande abazalwane ngoba sikwenza lo lamandla azohlala kithi and sizokhula fast uNkulunkulu uzohamba nathi angisho mina ngisengibambisile lamazwi lawo ngiyawenza each and every day ngiyazama ukuthi ngiwenze and the more ngiwenza the more ngiwenza amandla kuNkulunkulu the more ngiwenza the more ngikhula the more enjoy ngizwa ijoy yokholwa noma uthi uyabela ukuthi ngisole something ngifuna something lo nto le ayingishayi ngalutho ngoba vele ukuthi ngisole something vele ngitshela uNkulunkulu ngisole ukuthi evela kwekhohlwe ngiqhubeke ngiyenze lento noNkulunkulu ngithuze ngisole qhamuke ngenze something how umzali how usekela into engidini how ngiyambonga uNkulunkulu how mawa kwasi isikhathi ngacela nokucela ngifuna ngilemane something ngizambe ebuhlungu kodwa ithayi uNkulunkulu sekwenzekile awu ngacela nocela abantu sengibone lento engisubuhlungu ngithi inhliziyo emhlungu ngayo ngibona naku sikhombela ukuthi uNkulunkulu uthi ungithintile uNkulunkulu uthi ngithengele ukuthi hawu uze ngathi ngiyedinga ubona uma inhliziyo yami umqondo wami uhlezi umfuna uNkulunkulu ngihlezi ngijozisa ngayo ube sengina lo ukufisa inhliziyo yami so that's why masikhona sensiwe kumele senze njalo sabazalwane ngeke sikhona bathi aselekile yiloko siyakhuleka kodwa akulungi nani is because umqondo ulimele kumele sijose uNkulunkulu bese sithanda abazalwane ethambuza lamandla ahlala imaqhubela nasekuthandeni abazalwane uthando masibathandele abazalwane sibe nothando and uthando sizobana masinomoya engcwele wathi uJesu John 14:15 uma simthanda yena sogcina amazwi akhe mayisibona sigcina amazwi akhe uAhlabana verse 16 uzocela ukuthi osezweni asiphe umduduzi umoya engcwele ozohlala kithi phakade yabona once senza zonke lento uNkulunkulu ayishola ube sethukile uthando lakhe kithi umoya engcwele abese hlathi umoya engcwele ngaphakathi ebona ukuthi siyakhuthazela siyazithiba sinokholo okuhle senza okuhle siyabathanda abazalwane abese yeza umoya engcwele azongena ahlale nathi athi verse 8 ngokuba uma lezo zinto zikhona kini zivama lezo bazalwane zonke lesibali uma zikhona kithi zivama zigxilile zivama ukuthi ngempela usuku siyazenza ziyanenza ningabi ngabavilaphayo yezwa lento masikhona kithi sikhuthaza senza ukuthi sizosenza sibe ngabazi abangavila uNkulunkulu
nabangenasithelo ekwazini inkosi yethu uJesu Kristu. Yabona izosethi iy'thelo sibe nazo, kodwa masingakwenzi lokho songabantu abangenasithelo ekwazini uJesu Kristu. So fana nabo bonke abantu abakhona ngaphandle emgxeke uJesu emkhuluma kabi, nabanye bekhola phakathi enkundleni bahlebe kodwa uJesu engamazi, kodwa benabalindi bekhaya ezulwini. Kodwa bakukhona lezi bazalwane zizosenza ukuthi simazi yena uJesu, and simazi nokuthi asiphusise asinike konke okuhle, ngoba siyakhuthazela sithiba senza lokho uNkulunkulu akufunayo. Athi verse 9, ngokuba okungekho kuye lezo uyimpumputhe. Kusho iBhayibheli. Yabona mawungekho lento eshiwe eBhayibheli lezi eshola siyimpumputhe ekholweni. Noma singenza konke sikwenza kodwa lezi zinto lezi mazingekho kithi siyimpumputhe. Ebonakala ufifi, ekhohliwe ukuhlanjulula ezoneni zakhe zakuqala. Yabona masikhona lento lezi lithi izona ezizosend lamandla uNkulunkulu ahlale kithi. Isono lesi sisi-entertain noma sifuna sengathi sibona masinyana, ngoba lento lezi zikhona zivamile. Angeke sibe yimpuputhe. Ngeke qhamuke oshumayela lo sisamlandela, qhamuke oshumayela lo sisamlandela. Awu lo mina qhamuke oshumayela lo abantu athi bu ingoba yimpuputhe. Kodwa masinazi lento lezi siqine ekholweni, singanyakaziseki, ngoba siyakhuleka thina asiphendule uNkulunkulu. Siyazila ukudla senzela uNkulunkulu avela azibonakalise uNkulunkulu kithi. That's why lezi zinto siyazidinga masiyibandla likaKristu, ukuthi ibandla sizoba strong, siqine ekholweni, kubonakala amandla uNkulunkulu kithi. Awabonakali amandla uNkulunkulu kithi ingoba lezi zinto lezi azikho ebandleni. Amen. Funa zibe khona ebandleni. Athi ngakho ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza uqiniseke ukubiza nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Ithi babe masenze ukubiza wethu ukuthi ke bazalwane ke uqiniseke ukubiza kwethu nokukhetha wethu, ukuthi maqiniseke ukubiza wethu nokukhetha ukuthi kumele siyozenza lezi zinto each and every day sizenze, ukuze ubiza nokukhetha wethu uqiniseke ngempela lo usiwathule lamandla uzongena ekhaya ezulwini ube nopeace. Uwe lesikhathi uvunje ujawu, yazi kubuye kwenze ukuthi awuyazi ukumelana namanje nophumulo, ngoba ngivele ngizwe le joy, le peace, le njabulo ngaphakathi. Kuba ngathi ngivele ngihambe ngiyohlala ekhaya ezulwini nophumulo, ngoba uza injabulo ngaphakathi. Into engiyazi ukuthi once ngangabe ngisabuza ubumnandi engizwayo, there's something wrong esikhona esengiyenzile. Fanele ngihlole mina bese ngizokwazi ngihambe nohlambuluka ngilungise. Lento sizosenza ngamasikole ekhona singakhubeki. Athi verse 7 logcinisa, ngokuba ngokwenza njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Lezoza ngisimple, manje sihamba senze lento eshiwo la, sizophiwa ngokwengcebo kaNkulunkulu uyongena embusweni waphakade wenkosi yethu uJesu Kristu umsindisi wethu. Sizophiwa akudinge ukuthi sizovele siphiwe ukungena, ngoba asibona umcabango kwethu sithokozisa ngaye, siyazithiba, siyamsaba, senza ubuhle bonke kwethu nje lokho kwethu sibeka kuye. Masingake sisahlambuluka bese makhona la sishoda khona ngamandla sihambe siwacela kuye asinike, sinalo sithembele into lephathekayo. uNkulunkulu bese sisiphathe ukungena embusweni wakhe. So ilawo manje akhona inhliziyo yami namhlanje ukuthi singabaza nasambeni siyozama umqondo wethu ukuthi uguqule, sibe nomcabango noNkulunkulu ngaso isikhathi, sizindle nje ngenhlalo yakhe kakhulu, kube izinto ukuthi nje into each and every day siyenzayo kube khona umthozi uNkulunkulu. Noma kuthiwa siyasebenza kodwa umqondo nenhliziyo yethu akufocus kuyo. Amandla kaNkulunkulu sizowabona empilweni zethu. Abantu abanye bazophendula basilise baphila abantu ngathi ngoba umqondo wethu ufocus kuNkulunkulu. Ezinto ziyahlola ukuzenza ngoba amandla wakhona ukuthi angene ethi kuphela, ngoba khona izinto esi-entertainani ezokashaya amandla. Khona izinto esingazenzi eshiwo la eBhayibheli la ngoba la sifunde khona ngokuPetrus 2 chapter 2, Petrus 2 chapter 1
khona esingakwenzi ukushoda masikwenza yonke le nto bazalwane amandla kaNkulunkulu ohlezi ekhona ethe egcwele lethiwa ukuthi masikhona sibisiwe bazalwane yilawo mazwi namhlanje kwadlulisa ukuthi asambeni sonenze lelizwi leli umqondo ukuthi inhliziyo zethu akuthokozisa uNkulunkulu each and every day sikhuze sithile senze okuhle bese ngibona impilo ezofana nayo ekukholweni so leyo nje manje nami siphathi amen